Ole tin bulchan le top mayang o clear to te inom munchawa inlo dam tlan ngai ka base vo insu heta India rama transgender nale ezun na konga amaka lotlin na changta tele minol puini phaklo din munsang chil hial tu te alo ni mo avamak ve inti hial thei tur mi paruk te chanchen gan clear hole dona khonga in ka video hi abula changa atop thlenga min lo clear sakle turin ka som cheu o pakhatna tan chuan India rama transgender a member of Legislative Assembly MLA atana thantlin masakber sapnam mausi belchiang donila sapna mi hi pian lima changa mi patak sale me chatak sanei kop ania mase mi pahmeng putir zuyani apa hi Superintendent of Police nilayania anchung kwali ama chu anmual phawa hlau ema wangin afanu sapna mi chu an ina tangin athon bo tathwai rengani hei wang hian primary school a kumni chung chok sapna mi chu akal mana mase anua ero ramsang sang trong som pahni zet azir thiam thung sapna hian HIV/AIDS wanga har satna nei tele ama anga gender identity wanga har satna nei te tan o chwa na sa thei hlea kumsang ni som pathuma Madhya Pradesh state election ne ani khan Madhya Pradesh state chunga ama anga transgender piantera changa me pale me chetak sane kopte chang rualina political party andin GTI politics JJP party sitin sadol unapur biala ading vea thanklin ani zuita ani panhina tan chuan India rama transgender police officer ni thei masaber Prithika Yashini chanchin ngai thlave thungang o aming masa ami pahming hi Pradeep Kumar ania Selem Tamil Nadu a chengan ni mipa anga en kolani chu a inpom thei thot lawani bera anule pa tepon anfapa me cheril ruputat chu ti re in be sein Dr. Puithiam le ayen thiam ti an pan na sa thei hle chin kumsang ni som pakhat khan an khwa changa tlan bawin chenaya a in beng bela heta chang hian mipa ni tur en kolani na ta azalen veta ni Yasini hian Tamil Nadu Uniform Service Recruitment Board noaya Sub Inspector na lagrun pui chu deal turin form a fill up vea mase na deal tu te category lama meichia le mi party ni wangin nang chu itling lo ti nan lo nola mase Yasini chu Madras High Court lama zwal kawin nalatu te chu akhing let mia mayani tichuan court tu pek nangin Yasini chu test nei tirani veta written test physical viva detling vikin sub inspector ni turin atling to kaniti Madras High Court chuan Tamil Nadu Recruitment Board te chu avasya tirta ani te chuan April ni sang ni som pasari atangin Dharmapuri district Yasini chuan sub inspector na chu athok chanta ani pathumna tan chuan Aishwarya Ratuparna Pradhan chanchin ngai thaviang o Aishwarya hi India rama civil servant te zinga transgender masaberania tuna hian Odisha Financial Service Commercial Tax Officer ni na achel me kani kumsang ni som khan aming masa Ratikanta Pradhan ti mingpu in na hi azoma mase kumsang ni som palia Supreme Court of India in transgender te ni na pompui na le zalen na apek nuwa dani na phalsak angin meichia ain thak danglam zuita ni he Aishwarya hi chu kumsang khajakwa somrat Pathum Khan Odisha alopianga por rukzirlaya ni in mipa nilawa meichia ani na ain poma hewang hian ti du dale chainom na atok na sahlea ain thak danglam nuwa mipuite zo na changin tuna chuan kanina diktak angin kanung ve theitoa thil engkim katana ol sampha zo kani ti na soi palina kan ngai thak le tur hi Nas Joshi chanchinani Nas Joshi hi India rama transgender international beauty queen masaberle trans woman anti te zinga cisgender huang chungami international beauty pageant thana kovela masaber ni tura loman pakhat na latu ania kanshat fiazok nan cisgender ti hi hansui zaw deuh lokila piantirata taksa har satna le danglam na big nei lemlo mi paser neya mi pa anga piang anua mechia anga khosa zui ta le kiamna sangjok manga mechia anga an taksa duan chwa ni zui ta te hi ania Nas Joshi hian azonin voithum ngot Miss World Diversity ni na ahawa tin Miss Universe Diversity ni na alato boka he Miss Contest hi ramsang sang somthum chuang ayo tinan be nge Nas Joshi hi kumsom ni pasaria upa ania New Delhi apianga tuna adin munthleng tur hian har sanna tam tak apal tlang nge kumsari ani in Mumbai lama achung te bula a oma Mumbai hian in beng ba zuita ni
atle rol chwa atangin barle restaurant na in lo in alam thina tina na ba ka hian National Institute of Fashion Technology nuaya fashion designing a zirzawa fashion designing a zirzo nu hian Institute of Management Technology gaziabata MBA azole abokani ma se mi pani chunga me chere rupu ani miawa wangin nangetle tha muthei mai lova ti chuan du thlanna siam felin mi pa ani na zong zong kal san turin aser zai danglam ari rukta ani he surgery nei tur hian sumsen angai na sata wangin ama ain zor pha hial renga ti chuan surgery how tak zet machonin ani na athak danglam ta ani beauty pageant lama ain sorbing chawa nas josi hi thamasa lok juni khat khan Dubai ramshang shang som pangati in elna express arta pakhatna din mun hau tu ani lia he in elna top 5 in langkai ti hi Colombia Spain Mexico India le Brazil te anni pangana tan chuan Karnataka transwoman Dr. Nima Saber Trinita Gamaraju chanchin in be na hau tak ama chondan hi ngai thaveliang o Trinita hi kumsomni pathuma upa ania Karnataka Private Medical College pakhat atanga zirchhuakin tuna hian Kasturba Medical Hospital Manipala internship atime kani Trinita hian kumsang ni somni kumtir lamkhan surgery how tak zet machonin ataksa a mipani no omchu apai tira amero chu chainom na le diriam atok na sa lea mase kumtop lam ain her chwa mel chuan social media Trinita I chuan tongkambol hlotin reng in out nom na thin kha tuna chuan doctor ani to sin ti in a posta ani trans woman lir kan suya tuna chuan meichia atanga mipa in siam trans men soive thungang o alabon ruviau le ngala clear to mi pa ho khan in ne le si lo mayanga Arian Pasahi transgender bodybuilder ni thei masaberania tin lawyer ani bok Arian hi piantira changa mipale meichia ni na nei kop ania Delhi piang le Seilian ania tuna hian kumsom ni pakwa upa ani Arian hi meichhming pe kania meichia nga enkol chau ania mase ano panlai atang rengin athom no hak du zong te po mi panau pangthom no ania tin school form pon fen a fen pe lo awangin mi pa chau an kalna sikula alud luingat zel skula kalla hian basketball a khelve thina mase anina diktat chu an coach ti lo chuan tu main an shelo ti chuan kumsom pakwa ani in ani po hian me chachan ve ani na chu mangtha in aser azai tir veli a mi paser angwa sak ani ta ni kumsang ni som pali changkhan bodybuilding lam atui chhautana kumsang ni som pariat khan muscle mania anti mai bodybuilding in ti siak na event pakhata dodal na har satakara ain lanve a loman pani na dong tu ani ta ni Arian hian akop puitur trans woman Lakshmi Tripathi transgender tetana thahnem ngai taka aw chwa chin tu tongin thuna hian annu pain New Delhi an khosame kani ole clear to te ka channel hi ilola subscribe lawani chuan khongain subscribe button kamilo me sak vedonia chuan ka video te atop thlinga min lo thlir sakli wangin kalom lu tuk wokani ti kha khongain min lo shat sakli ula tin video dot le chu crime special huna lo ni le to a crime story ngai nom taknen amun nga ya the Black Daisy channel a kanin mukhom le vet donia kalome